Hi guys. Nakapalit ko puto guys. Oh. Ay may puto guys. Kamanting ni siya guys. Tara guys. Ngaon ta guys. Kamanting ni siya gigud-gud, gigid-gid. Dihay mong puto guys. Ano guys? Ibutangan ni siya og Protein. tuno. Sukar. Dagko. Guys. Bantok ag busog. Ni. Pwede na ni mo i. Tamahaw paniudto or panihapon ba? Binuhat ni Ate Mila guys. May kayang puto. Kamanting. So, pagbuhat na ni guys, mangguron. Man, pigon. Ang dugaan ni pwede imo ang i-amerol guys. Lawan jud dag kamanting ay ani guys. Alag sa man sila magbuhat gud guys ug ting anak na ting harvest na ba. Namin ni og kape. Pares. Katong stick kopi pwede na guys. More to guys. Thank you for watching.